eqinisweni vele mina umncwabo angihambi ngokomsebenzi wami angifihli mina ngoba ngiphatha amakhosi yabo angifihli mina angihambi umncwabo ngoba mangihambela umncwabo fanele manje kuvele kuwe imbuzi ekhaya manje kufanele ukuthi kugezwe futhi nelongana cha ukudla uzungane ugezwe ukudla uzungane kwenziwe into eziningi kodwa nje ngimphelezele ngenile epagini lami mawungahlungene DR 3 seconds ngangena ngamcelela indlela ngathi ngicela ukuthi uNkulunkulu amemukele inkinga de zikhona emhlabeni akekho umuntu ongenacala sonke sineyinkinga yebo manje ngase ngimcelela indlela uBK ngathi akukhanye ebengiloze enhle ngoba ngibone ukuthi mangahle ngisuka lapha nje ngithi ngiyalapha ngibafica bephelele bonke abasakazi bokhozi nabaholi so ngikhwele ngidilike kubo ngibuza kwenze njani la bese ngikhuluma into ezibhedayo kanti ngihluthukile okunye ngiyicontrol ngoba uyabona nje